August niriat sang ni le somni pali ni nga ni a khovel mun sang sang chanchin tharbaka India ram chunga chanchin bengver zualte kantar nang don ani US tama hankal ta ila US Vice President Kamala Harris wan anram huna thole ni khan kumim November tha US President thanna nei tura candidate tura ni thu chiang takina puang ta a kan sia chok angin Kamala Harris hian US President nilai Joe Biden chu candidate tan hian athak don ani Vice President atan Minnesota Governor Tim Walz thantu Kamala Harris hian puanga Kamala Harris Joe Biden a Vice President thin ni in Tarlam tak angin US President thanna nei tura hian President nilai Joe Biden chu Democratic Presidential Candidate ani na chungin nuk doka heminu hian Kamala Harris US Vice President nilai chu party delegate tein an thop veka wangin candidate tan puanani hunenga mochen Kamala Harris hian Vice President candidate tur ati fellok thei bik lova thole ni khan mizoutena kan khoi tam ve tak Instagram kaltangin Walz chu a Vice President ani tur thu atarlang Tim Walz kumsom rukmi ni in US Army National Guard member hlui le zirtir to hlui ani a Democrats lam chuan Walz wang hian thingtlang lam le mingozing an tlang nat pha viau an be sei ni nan tarlanga Kamala Harris ina thopui tura athan ni an pum thu le atana choi moina ro pui takani thu an tarlang bok Vice President candidate atana Walz athan thu apuan nuwa Kamala Harris te Walz te hian Philadelphia rally an nei dun ngala Walz hian an kingpui Republican Party President Donald Trump chu na takina beijing ngala an ramdan te nui zata buena le intender na thlen tu ti chu president ani lai a record om chuna ni thu asoya Donald Trump pachu mupui na kap sia mai ani Trump le a vice president candidate Senator J.D. Vance po in Harris le Walz an beilet ve ngala anel pui tur ta chu thiang zawlu tukti in an puwa Trump chuan a social media platform an ramtan adik le diklo po thulova an tin theina turani chuan engman ru po mangfre lawa an pu vele mi mai ani Palestinian fear fiak pol Hamas suai tu tharatan ye sinwar ruatani a Hamas chuan chiang takin hei an puangta ani Hamas suai tu Ismail Haniyeh chu Karliam ta khan Iran khopui Tehran a Chennai na thani a hemi nu hian a thak tu tur ngai tu azui ni in Doha khopui ani ni chu ngai tu ani nuwa sinwar hi ruatani ta ani Hamas official chuan an pol suai tu ten sinwar hi lungrol takin an ho tu atan an thlang ti an soya ye sinwar hi Khan Yunis refugee camp Gaza a sangka zakwa somruk pani khan alo pianga ahun tamjok chu Israel zela mangin kumsang khat zakwa somko pariata avoi thumna ta na manani khan damchung tang tura semna pali zet pe kani masa kumsang ni som pakhata Israel le Palestinian ten tang anin thleng chuma Palestinian tang sangkhat somni pasari chuana kana tela kumsang ni som pasari atangkan Gaza strip chunga Hamas pol suai tu ni nei lo chel to a tuna chuan politics tama an pol ho tulu berdin mun a chel don ta ani Israel zela tang to ngat ani awang sinwar hian Israel beile chu nuamati khopinarin om sinwar hi Hamas suai tu hlau om berzinga ngai anil thina Hamas Security Service mas din tu ni in Israel most wanted lisa omin US point international terrorist lisa no tel to boka hetiang taka suang saule thomna taksin war chu Hamas suai tu animau maidona khulam borok po atang thakopang October ni sari sang ni somni pathuma Hamas ten Israel an beina ka ruang man na siam tu bera sinwar hi pu ni in heminu hian ama po biru zuin Gaza alei noi avera abiru nerin ni in US Secretary of State Anthony Blinken chuan June thakhan leinoya abiru ngai ni in atarlang Israel Foreign Minister Israel Katsuan Exa Ismail Haniyeh thak tu tur le suai tu thar atan yehe sinwar da hi he pol nok sak tak mai hi khovela tanga rang takan noi bo truzia len chan pakhatani ti in Israel Foreign Minister Israel Katsuan asoya Israel min Hamas suai tu thar hi anlo lom viau lauti alang chianga boruak atang khopang Bangladesh lama hankal le ta ila Bangladesh President Mohammed Shahabuddin chuan sarkar lailo kan din tur ho tu atan Mohammed Yunus su arwat ti apuanga ramchunga nor huai hotu te chuan sarkar lailo piang tura member dang tel tur te po ti fel thuayan phutbok Bangladesh sarkar thar hian rural na phong chelin mipui thlan sarkar pian thuai theinan ma an la dona
Mohammed Yunus chuan mipuiten sarkar an rin na chu siam that masaka ngai ti soin sarkar lailok dinani chung bak ro rel tua telatum lo ti soin mipui than sarkar apian hona an kota thune na hlan le donani Bangladesh sangdeu hian Mizoram te po hian mipui na kan du takte hi enga muchang chuan kan ram shwai tu lailok ka te han ve ta se Yanu saril ro kisel je hian ngai tu ta ila Bangladesh boy chung ram shwai tu an nei lo lai sarkar lailok ka tan chi ram shwai tu ani du thu asoya tu te mo kan ram shwai tu kal to te le ni mek te zinga te po ma ni tum ram shwai tu ni ve tum tlat na ril ru angka Yanu si chuan an nei chi lo ani Yani si kan fia chau angin Grameen Bank nei tu ani a bank kaltang hian retheina umbo konga atho lok ema wangin kumsang ni parukhan Nobel Peace Prize alo dong tu Hasina sarkar khan a bank kalphung diklo omte chuin kumin January khan tharuk chung tang turena chungthon lo rel sakto Yanu sian Hasina paithak tumna hi atho ple tuna andin munchu zale na an mu voi ni na ni ti soin Yanu si an elpui pakhat le mipui tena an ngai san takani awangin diklo takapu ni in tarlan alo ni bokani Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council chuan mipuilung oilo ten sa khotlem jok te an be ni in an tarlanga Hindu temple som chuang tho tran ni khan an be ani Norhuai hotu te hian Hindu te chena in le dor te an suwa samba ka Hasina lamchang te an beya Hindu sakho wantu pakhat chu Bagarhat district ka vuaklum ni in tual chung boina achu anwa tho tran ni khan ni khata thi an tamber tum ni in Bangladesh amiza somni pani chuang lai an thi voin lamte nimin le nimin pi lama te ne na bel khom chuan Bangladesh hian hei ai tam fe hi an thi to nge in arin omani Ramchung mun franga Hasina Party Awami League Party office su hal le suasam ani boka Dhaka United States Embassy chuan Bangladesh mipui te chu inbeng dai tura andu thu asoya European Union hnuaya thokta point sa khotlem jok le sa ko biak na mun te be atong ne soi chu thra an ti lo thu an soi ve bokani tun haya chuan Hamas le Israel chungchang te Kamala Harris le Donald Trump chungchang ba ka Bangladesh boruak te hi khovela chuan ariring berpol ani ome India ram chunga hanlu thuak ta ila Delhi lama kalta ila atha ange Delhi Chief Minister Mizotena kan ngai san Arvind Kejriwal chu Tihar jela atang me ka Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chuan Delhi Lieutenant Governor VK Saxena nena lekha thonin August ni sompanga Delhi Independence Day lumna Cabinet Minister Atisi chu nam puanzar pot partu ani don ti ashil Aam Aadmi Party AP thupuang tu chuan CM Kejriwal an Lieutenant Governor nena lekha thon thu nimin nilai ni khan tarlan ani Atisi hian CM omlo chung ai alo o donani Delhi sarkar hian kumtinin Chhatrasal Stadium Independence Day lomna hun hi an mangthina CM hi zela atan me ka wangin kumina ai dei lomna atelpui theidon lo ti achian tak awangin hei wanghen excise policy kai noya Delhi Deputy Chief Minister Lui Manish Sisodia man ani nu kumsang ni somni pathum kumtir lam khan Atisi hi minister atan ruat alo ni to ani AP National Convener Kejriwal hi Delhi Excise Policy man diklo nain nam noya pu ani chungchanga Mars ni somni pakhat khan Enforcement Directorate ED ten manin Tihar jela thu boy nei na tang me ka Supreme Court chuan interim bail phal sakma se Central Bureau of Investigation CBI in Excise Policy kai noya aman vele awangin zela ala omchun zom zela Karliam ta khan CBI in anman chungcha ngai tu thatura angen na chu Delhi High Court chuan alo nol sakto boka ma se trial court lama athen zui ero remti sak ani thungani Arvind Kejriwal hi Mizotena kan ngai san tak ani chuti rolin kan ngai san na phena hiam sum chheprel kola hian alo film lo verang theya emo sarkar lai BJP le an tho pui te hian na takin an phiaru te po ani ve thei tho bokani Andhra Pradesh Chief Minister Aming po kan hriat ngun ve tak N Chandrababu Naidu chuan an state YouTube in Academy din atumti soin state khopui Amaravati an din don ti asoi Chief Minister N Chandrababu Naidu chuan YouTube Global CEO Neil Mohan Google Asia Pacific
APSC Region President Sanjay Gupta le YouTube Global Vice President Leslie Miller te chu thole ni khan online meeting anei puya meeting zo hian an state khopuya YouTube in academy an din tur thu hi apuang zuiani en Chandrababu Naidu chuan YouTube Academy din natura Artificial Intelligence AI Content Development Skill Development le Certification Program te omdon ti soin tual chung mithiam te an thopui don ti asoya Andhra Pradesh su India Digital Epicenter asiam atum thu soin Google le YouTube an thopui na chuan ra tha achu angai abe se thu asoya thilang chiang tak chu tunai en lai mek po hi YouTube channel kaltanga I enani a chu wangin Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu hi athluak athat jiale anram tana ma clear thui tak anei zia chu YouTube Academy an nei dan tura tang hian chiang takin ashiat ome